Esikhathanya lo Maswati Lamahle elayinini lami nginayeke umphathi welibhange lase Standard Bank umnumzane Vuselelo Fakuthe sikuvusele Mdolo. Sikuvusele Msakade siyavusela naseziveni zeMaswati eNzambama. Ngiyabonga mayisendzaba ingabe nje into lona ngwasichazela ukuthi ingabe ke simo sale siteleka lebesikhona njengoba sathi ukuthi ke disebenti italo ke libhange lase Standard Bank betiteleka namhla ingabe simo sime kanjani njengoba sathi ukuthi nithinte ningakhona kuba niketa ke ingcenye lesihlanu ekhulwini kanti bona bafuna lo nganga 7.5%. Awungaba kusho nje Msakade ukuthi akusiyo into nasilesifisa ukuthi size kufike la khona namhla kepha-ke tisebenti elibhange tisebenzisa amalungelo ato losemthethweni na-collective agreement yethu nabo ukuthi uma ngabe kubonakala ukuthi asivumelani ngendlela lebafise bona sibakhulisele ngayo bese bagodla emandla abo siyakuhlonipha-ke loko ngiko namuhla bacale kungedi emsebentini baphiketha nje bokubabona njena akusisifiso sethu ukuthi kufike lapha kepha-ke siyazama ukuthi sibone ukuthi yini lesingayenda ukuthi le simo singachubeki nje besenjena kepha-ke emabhange ethu avuliwe cishe live lonke kodwa nje ngiko nje ukuthi namhla sekusebenza abo-manager emabranchini ethu akusasebenzi laba abantu bema-customer batayele bakhanza emabranchini. Ingabe nje intolo lalamanye amabhangi ke lakhona ke eveni ingabe nawo ke angisingenele lesiteleka noma ke bekukhona la eMbabane kuphela. Cishe onke emabhange eStandard Bank nje cishe bonke labasebenza eStandard Bank labanga-members e-union basingenele esiteleka bakhona-ke labancane labedile emsebentini bali-exercise nabo ilungelo labo lokuthi bona bafuna kuqhubeka basebende sibavumele-ke labo baqhubeka basebende nalabo futhi labangenele esiteleka bakhululekile kungenela esiteleka cishe nje ngasho ukuthi live lonke onke amabranch ethu esipiki enhlangano ngisesimunye lapho khona cishe labaningi betile emsebentini kepha kubo Big Bend nabo Chaneni nakaManzini Mbabane Mathapha cishe nje onke amabranch athinzekile ngalesiteleka Msakade. Vile ntolo ukuthi inkantolo lecatulula dona ke tindzaba tetisebenti kanye ke nebacashi ithite ke hambani niyokhulumisana nebacashi benu ke namhla kusihlwa ingabe ke kukhona yini lokuvuthwako noma mhlambe kusatokhulunywa. Indzaba lesenkantolo Msakade ayisiyo leconzane nalesiteleka iconzane nekuthi ngikuphi lapho baphiketha khona ngoba isiteleka semthethweni njengoba bahambe bawulandzela umthetho ukusi-aplayela bayithole approval ukuthi bangateleka nyalo sekuthi njena le eSwazi Plaza njengoba wathi nje ukuthi indzawo letitolo letehlukene nemabhange lehlukene kulalapho khona ilibranch lethu likhona khona ku-second floor kunalamanye amabhange le-space semabhange lamaningi manje-ke besicelela ukuthi manje inkantolo isivumele sithole indzawo letawukhona ukuthi baphikethe khona bangavali iminyango yokuthi ama-customers akhona ukusitakala ebhange Msakade. Kuyevakala Ntolo ingabe nje ungathini emakhasimendeni ngokuthi mhlambe nangabe lamanye angasakhona ukufinyelela khona emabhange ngenxa yokuphazamiseka khona ukusebenzisa ke bo-online banking. Kungaba kwakhutsata vele ama-customers ethu kusho ukuthi ama-systems ethu wonke ayasebenta bo-online banking bo-mobile banking in terms of unayo nekuthi basende imali labathi ngathi senda kusebenza tincingo konke lokho kuyasebenta i-digital banking isebenta yonke ngaphandle kwetinkinga nalabo-ke abanesicindzetelo sokuthi bete ebhange abathi nje ukuthi kunalokhu lokwentekako kepha-ke sito batalitfola mase bagcine bangene ngekhatsi ebhange bakhona labakhathile basita kepha nje kungaba bakhutsata kakhulu ukuthi basibeketelele kule simo lesikiso siyethemba ukuthi insombululo litawuvela masinyane. Ngabe Ntolo lokuphazamiseka lokhona kungawuphatamisa yini umcimbi lomkhulu eSwatiko usutaba khona eceleni kwalenyanga letako we-Luju Festival. Msakade Luju Festival lisponsorishwa Standard Bank we are just the title sponsor thine
le event organizer akusithi ngilaba baka House on Fire nje ubukade nje usiyenteka kuphi lapha kuMahlanya eHouse on Fire. Ngibo-ke labalungisela konke thina kude vele lesikwendawo lokungakanani kwethu njena ukuthi side ngalelo langa sibone ama-customers lafisile letile kuto attenda i-lounge yethu nokuthi nje umsebenzi uhamba kahle but awendiwa vele libhange lo msebenzi fana ne-bushfire nje wendiwa ngilaba baka House on Fire ngibona bama-specialist kuloko so asicabanga ukuthi kutawutsinzeka sekuthi nje kubuhlungu ukuthi thina ne-T70 wasivumelana ngakho-ke mawuya unenyeva endzaweni akufani nawe ukhululekile ngiloko nje kuphela tinhlitiyo nama-emotions ethu atawutsinzeka kepha-ke luju lona liyachubeka ke kuMahlanya abantu baqhubeka bathenga amathikithi siyade ukuthi bakhona labakhala ukuthi amathikithi engathi abasawatfoli kahle ngalokuthi akhona la thengiswa ema-branchini ethu sesitokhulumisana-ke na-House on Fire ukuthi lawo mathikithi lawo mhlambe siwavete abe online abantu bakhona ukuwathenga online kunokuthi bangede ema-branchini but nje siyakholelwa ukuthi le ka-House on Fire nakhona amathikithi ayathengiswa nenzaweni letinye ehlukile msakade. Siyabonga kakhulu Ntolo, isikhathi sakho ube nobusuku lobuhle. Kakhulu sibonge naseMaswatini. Loyo-ke bekungumnumzane Mvuselelo Fakutse-ke umphathi welibhange lase-Standard Bank asichazele-ke ngaso simo sekuteleka ku-T70 takhona e-Standard Bank njengoba tona tithi tifuna kukhushulelwa imali yelizinga lekuphila ngalokunganga-7.5% ngwane lomuhle kulesikhathi sanyalo ke Maswati lamahle sisagijima setimakethe nasibuya